Ha seach gúran agus seo agah príomhnaíochgan an lá. Ha mát náisiúnta rígal dámhíle san 90 atáiseach an glasachú. Gael sich lesfrí a finished na ALBA Ian Swinny, da bhfuil nocht son an ceirh scoil Gaelic an cean nearthua gan na bhaile. Cuideach sa frógram an nach. Buí numarste cleachig ach na Gaelic an ceirn ofig eile thugáil me his a cháilin na Gaeltach scáiltin Gaelic úr. Agus in níú agus brétan na gúntacha cáiríonn lú adacha chumáil stochas an cin airstas go dhéanú an bhí féin úntach it Brexit. Fescar magah agus fáilte aribh go cearna ceáris agus gan bhát náisiúnta rígal dámhíle san 90. Ha bhór tríchad bliana gáil seachad bhna bheith an mát a seo mo dheirg an ballamór na Gael. Ba cuid cheicmhach an rachaigh an mát chail an seo a mes go thula cála hatál. Ach ha sanasach go leorí eichcin fiige bhaile agus a chuite smó a hachasta san aníad bheith feisc a chéile cuiteach. Ba na glasachú a cha chiad scoil Gaelic a thugáil. Bhuicheann fichiad bliana, de beráide an dú gail sich lesfrí a finished na ALBA Ian Swinny, da bhfuil nocht a dúnsaí ceirh scoil Gaelic an glasachú a héite thugáil an na nearthua gan na bhaile. Cuiteach cha toscar a Gaelic na bliana ailseach. Cha an tuirim sin a bhualachaig Alistair MacGillivane a bhuineas do bhuala bh hús, son na hóparach a réine a thuh anaman áte agus jaachtarí an dhéilein. Simi go bachóirgan bhí mochtil as nuirstas a bhí ann thuh na Gaelic is na blianachan na galamh. Bachóirgan tein mhór a thost an bhíaltas a bhí teichgilt an na Gaelic is na bicin blianachan na galamh. Ach gúteach ha dúil an roin agus féimi sin upar mhór a dhéanamh na sé go bhfuil sin an daríir son go mar I Gaelic mar chanan a vis go Britain an a sul chruinneal an a nuis chruinneal. Mar fást ga imil a bháid, goscail taispeannig Gallery an Hantarian an dé, a ha tógáil chéistin mú éon anion an Gael. Thuair mi hín corm súlahortir. Féin anion an Gael, cúspir inginach ach deirh a bhínechuig. Sin an deirhrút a ha taispeannig an glasachú a fiochan rianach. Sé guga an tenim a her an taispeannig, agus go dearad hir guga an a seo. Ach ha over eile an, gur son a cha an tenim sin a thug. Thuairst an talamh ó Mullally a thug an tenimir go a acronym son olthaigh glasachú agus Gaelic a bhain. Nuair a smúndaigh is sin Mana Gaelics, Mana Gael, a dúit nó bheith hen, ha sin go saolachu dí gut an tradiisianta, agus mar a chúla sin is séman ar aniu, ha fion yoga, tócail na Gaelic, anna fil an tradiíon na Gaelic, agus chané súil tradiisianta a hachga, chana diolachar, agus go leorliú, chaní ar sonna bhí sásan, hat ar sonna bhí rí rock, agus jazz, agus a lehead sin. So ha súil árachug, Hir Jalavan jochlachan Gaelach agus balla Africanach a bheith an taispeannig an glasachú an a néicéidíag agus a hundiag. There are parts of the exhibition that show how Gaelic culture was displayed as something strange and exotic and other, like peoples from the Arctic or from Africa or as far away in the Highlands. Agus a craibhlach bh am an Neolithic tógáil chéistin inginach. This skeleton was excavated on a dig on Tyree in the Machair, in fact at the very spot that the photograph by Thomas Adangt at Melvollin, that this photograph was taken. When it was uncovered, caused the people who lived in close proximity some disquiet when they knew that it was to be taken off to a museum. Cha húlinn go tachar lehéid an ALBA dú na me bhechsa characóla go tachar na nuaidad. Ach an na dói ha a tortléisian gút a dívis stócha a bheith dúne dúlachas
na Gael. Bheit a farchan go púrin gaibh go lug, agus út an bhain gan a héas nach an dói a hosta falla bhuachpa. Agus a go tear a hén nach da hachar sin leis a Gaelic hé. An a dói sé siún bul a hawn, the colonisation. Harry eichgynnig gallery an Hantarian ag olhaig Glasgow gyrig y tosach y geren Davile agus fichad. Hás ich cyrym ostli y fod, ystai a sio an y siomrich yn y fale fwychion gerrig. Agus ganata yn eich gysyn bu cyrym ciwl y dol a sio mwchwlw cearna ciorish. Ba upper ulchi y dol tron yn jesger agus ha andra mach gynnegin yn eich torst rohialagyn. Get the van Yile Vaj on Feskerinu, agus op het ulchi a dol a dhird cwyd yn ardúlar a dói, hafis nach cwyd fras no gaba, gyget cwrym na heichen noch. Leis a bhád náisiún de rial gar chud a bhug go hofagal in nóch an Glasgow, bí commití a bhád nach is go mí slúach mór ar an clúneach go seo anna cearna ceoris anna mianna bhela. I miscn ha clúich ha Culinary ALBA, a haine bliona anna Gothenburgic Eurovision, sanna chiatúras. Dí mar a jatan a fadocin mú bhád Glasgow. Wel get nach big tasmach gan yn bliana ag fosglwg y fod ha tachartas erachgal dal fiawn misgachig je chiol tradition de cosio noi cri cosio Eurovision agus cwdiach rwyd gymas orig je fel trad beats. Sŵli mysig gyda mod gymasar y fychel y fysan yn glasach ha chomedi yr y fi gymat gichaloch ha y gamas i'r rwyd yn gymas orig je mod an yn balamŵr agus ha Gaelic y crian y cwsio han y tachartas yn hen an y mian y fala agus ha imedach rwyd y tachart y fiag y fala cwdiach smar sy'n chan yn gyfal rwyd y gynnal gan y hwle dynia agus gyniach coetir cyw yn y farpes no yn y tachartas fat na siach gynia. Cwdiach y gwal pars tam man ran, yn cwdio ddi mesgachych je gawsyryn agus sianiadyryn tadysyn dy ele. Y cwyd cyddiwch at cwsyn y noch, bu Catherine Tinney. Ha hwyl y colasan ma ha gyrru diw eiche y ha rofadio'r Glasgow y noch. Andra mach gynigyn, BBC ALBA, Glasgow. Colarwm an draste ha cariche y chymiti yn atal daliain mach giligain. Y garliain ha folysach gyfer sy'n fer tor oprach y ienig a sio gos am mot a chwrdd doi. A cham I cwtach gyfeisgyn gyfer sy'n fer tiwn dy gŵr a chwrdd cwtcherwta na chyl. Wel, as yn y fiach yn y sy'n ei ienig, fa sy'n y moch yma'r chymiti gyfer Gaelic bio yn y Glasgow yn y bala ffyrir fel imydach can an illa. Agus fa sy'n son gyda mach sawnla i sy'n agus gyfeich gymryd cymryd ha Gaelic agus can an illa y sy'n creu'n cola. Agus Dwchon yn ille y co-obrach le mwynsion y Gaelic. Agus ha sy'n fiach yn y sy'n ei ienig y moch, mae'r ha sy'n tors blasad gan fod siachat yn y nwyddau sio am y cearna ceoris. Agus tron tiachgain ha sy'n fiach yn y sy'n hasbyn y cwtioch ys na tachartas yn y tachart tron tiachgain. Gália noch biach gé go bchor barach lesige géine gehöf na Gaelic an na Kersnach kan traditionte. Bunje sepéin de hidig a cha se vanisse saas gomór an den opper na Gaelic as a valle woord. Wel sepéine feisken dóigus keil na slúie a hoka letter na ga. Wat je rot hawn ha sil bekenist agus an de sil krein agus an sil digitach. Ha imetach kainersnach a soring in kawa agus soring vi kara agus a brein men rotten ha ietsen sonne vi brein men mar sin ha mes mein a femi Gaelic gloset agus femi kainersnach in vi gloset gunne nida sin svedel at de vi co-oprige le teunele agus at de vi chin kawa an de jefergoyen agus ha mes mein gebel mian yn socialte, tors caram vorgain sin ianag agus va ag fir i'r hosioch smynach y vacanye gybyg mod digitach agin mae'r chanamid agus ha smynach gybyr sin sin y cholana gwyde ha fisacam gybyl sin siachat mulan nech gybyl at rwtigain eichgin me ein mod am y glasacho isaius na mian yn socialte agus sy'n rwt maha sin gan chaning se. Mór an taing a gáil íon. Well, an mchúlú a seo ha se gute a feiscin agus a clúingin cosir Eurovision na Halba a Jessica a son a chudum a noch. Ará seo capéin an san studio. Andreas Tapelat sin Andreas Wolf an na cearna ceoris an na Glasgow.